Ako na ovoj epizodi bude 60 lajkova, u svakoj epizodi će biti face. I dobrodošli u još jednu epizodu ljudi danas. Danas je post komentari, znači ovo sam igrao pre par dana, ali evo sada snimam komentari. Tema je vaše teksture, znači PP s vašim teksturama. Nadam se barem da ćete napraviti teksturu za mene i poslati mi na Facebook imate u opisu videa, ali nadam se da barem vas dvoje imate teksturu neku bez veze. Samo je pošaljite, igrat ću sa vašom teksturom i bit ćete u klipu i dobit ćete pozdrav. Ako me prvi put vidite, obavezno se subajte i to je to. Imate i na YouTube tutoriale kako napraviti. Znači 30 minuta da napravite teksturu, 10 minuta da pogledate video kako se pravi, 20 minuta da napraviš. Evo na primjera. Tako sam ja napravio svoju. 5 teksturi izdvojite i 6 stavite sa strane, a ta 6 će biti vaša. Primjer, evo 6 mi je bila, na primjer, Huahvi. Ja stavio Leon. I od ovih 5 tekstura, na primjer, Bow sam stavio od Foxlanove, na primjer, teksture. Ovo od Iron Sword od druge Huahve teksture. Znači, samo mijenjajte. Da ne bude baš ista tekstura i nazovite kako god hoćete. Pošaljite mi na Facebook, imate ga dolje u opisu. Hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da ste uživali. Vidimo u sljedećem. Pozdrav!